ćemo da pokušamo da napravimo držač za piće, odnosno za flašu, koji će se kačiti na ove šrafove ovdje. Sad moram da vidim samo da napravim tačan šablon kuda treba nosač da ide i onda ću da napravim materijal za to. Znači, u suštini mogu da koristim ova dva šrafa i onda da tako napravim šablon koji će biti nosač za flašu. Sad moram samo da smislim način kako će taj nosač da izgleda, odnosno šta je najbolje i kako je najbolje da se on postavi i da bude funkcionalan. Evo ovakav je plan. Znači, ovo sam rukom iscrtao i negdje zamislio dizajn samog nosača za flašu. Znači, flaša je tu, originalna stainless steel, Fischerova. To sam kupio ovako u prodavnici i originalan je ovaj plastični deo koji služi za samu flašu da se ubaci unutra kao držač. Sad ja pravim, znači, ovaj nosač koji će biti sastav između ovog držača i samog motora. Znači, negdje sam zamislio da taj držač izgleda ovako. Znači, ovaj deo će biti probušen i tu će ići šraf, odnosno tu će se šrafiti na sam Rotax motor i ovako će izgledati. Mislim, realno sam mogao da napravim samo ravnu površinu koja će biti uzduž samog motora, onog poklopca, ali mi je bilo dosadno pa sam ovako malo napravio. To bi mi izgledalo u stvari dosadno, pa sam onda napravio malo neki oblik da to bude malo lepše. Sad idem do motora da vidim, ovo mi definitivno odgovara zato što sam to već izmerio. Ja sad moram da izmerim da li će mi odgovarati ova dužina ili mora biti duže kako bi tu postavio držač flaše i da vidim kako će to izgledati na samom motoru. U kom položaju će da stoji flaša. Ja sam zamislio da izbušim ovdje dve rupe u gornjem nivou kako bi mogao da rotiram flašu napred na jednu ili na drugu stranu. Znači da ne bude samo ravna, nego da može da stoji ovako malo u nekom uglu. Vidjet ću sad to kako će da izgleda na samom motoru i da li mi treba ovaj deo duži u odnosu na ovo što sam trenutno iscrtao. Ovo mora da bude duže još i ovo mora da bude duže još, kako bi, na primjer, stajalo ovako i kako bi prolazilo gore, ali ne sme puno biti gore da ne bi ovdje negdje otprilike maksimalno. Tu ovako je trebalo da bude visinski. Znači, treba mi još jedna dužina ovoga. Ova jedna dužina i možda još malo da ukosimo ovamo. I treba mi dužina za ovo. Definitivno. Znači, ovo mora da bude duže. Sad ćemo da vidimo koliko. Produžio sam šablon. Znači, i ove krake za šrafove i ovu dužinu za nosač flaše. Sad ću da vidim na motoru
koja dužina mi zapravo treba i da odsečem višak i onda ću da krenem da obeležavam površinu na materijalu od kojeg ću da pravim nosač i to je u principu to. Donju stranu sam već obradio i namjestio da odgovara u rupu. Sad moram samo još gornju stranu da obradim i da namjestim da odgovara na ovaj šraf. Još mala podešavanja imam da uradim, ali to je u principu to. Znači imam još sad ovo da obradim ovdje i dužinu da odsečem na odgovarajuću dužinu koja mi bude trebala. I u principu sam model je još malo gotov. Evo ga, ušrafio sam da provjerim kako izgleda. Znači, oba dva šrafa odgovaraju. Što se tiče razmaka, to je ok. Sad, samo poslije moram da uradim još neka podešavanja što se tiče uglova na ovoj samoj površini. Ali u principu to je to. Ovako to sve izgleda. Znači, ovdje sam izbušio dve paralelne rupe, tako da bi mogao da sam držač flaše namestim u određeni ugao ukoliko to želim. Znači, ne mora da stoji ovako ravno, može da stoji pod određenim uglom, samo da se kada se promene ovi mesta gdje se nosač, odnosno držač flaše ušrafljuje. I onda dobijete
to da vam flaša stoji pod određenim uglom okrenuta ka vama ili od vas. U principu nosač je završen, samo još da ga što kaže vizuelno sredim. Završena montaža, ovako izgleda. Stavite mi u vašim komentarima šta mislite.